Дорогие браты и сестры, поважаныя парафіяне, бацькі і хросныя, слухачы нядзельнай проповедzi. Мы сегодня у Евангелии почули словы Иисуса. «Нехай стёгны ваши будут подпиразаны и светочи запаленные, а вы подобные до людей, якія чакают вяртання своего Господара з веселья. Каб калі прыйдзе і пастукаецца, адразу адчыніць яму». Будьте готовы, іншими словами. Мы, браты и сестры, люди верующие, мы христиане, мы повинны жить этой свядомостью каждый день, что мы с вами у дорозе. И як бы нам добра и комфортно не было, як бы мы себе там не здобыли месца локации, комфортности, усё гэта часова. И этой свядомостью повинен христианин жить. Мы у гэтым свеце, але не для гэтага свету. Мы дзеці Бога. І наша мета, канчатковая мета, это вяртанне ў дом Айца. Наш дом не ў глыбокім. Это ўсё часовае. Не разочаровываю вас, не, и не полохаю. Але згодна со Словом Божьим, мы повинны жить верою, не ментальностью гэтага света. Не ментальностью гэтага света. Мы повинны быть свядомыя духовнага свету, у якім мы з вами живем. Мы не живем з вами не толькі ў матэрыяльным свеце, але параллельно мы з вами живем в духовным свете. И не повинны недооценивать того, что происходит в духовном свете. А в свете духовном идет борьба за твою душу, за твое житё. И не думайте, что я проповедую только как экзорцист про злого духа. Нет, это Евангелие, читайте. Сегодня Иисус так само вспоминает. «Ведайте, что калі б гаспадар дому ведаў, у якую гадзіну прыйдзе злодзей, то не спал бы и не дозволил бы уворваться у свой дом». Вот подумайте то, что каже Иисус. Злодейство кругом хапае, не? И сегодня мы не живем с вами настолько в свободном свете, что мы у ночи не зачиним свою квартиру альбо дом. Альбо покинь на ночь открытый свой гараж. То знойдешь как раз раніцаю все на месте. Мы живем у свете, где зло – это реальность. Але про кого Иисус каже? Про якого злодія? Это аналогия. Найбольший ворог чоловічого роду, найбольший злодій, який краде, нищить, забиває – это сатана. И Иисус каже про это, что чувайте, бо не ведаете, в який момент злодій прийде, каб красти. Я вельми часто кажу людям, які приїжджають до мене на молитву об духовном вызволении: «Ой, у меня столько проблем, я не ведаю, я живу в страху, у меня там некая полоса черная идет, там все сыпется, там все валится» и так далее, и починають, да? А я питаю: які твоє дитя відносини з Господом? Як ти живеш у відносинах з Господом? Ну, я віруючий, я в костел хожу. Калі? Як? Як часто ти молишся? Ці ти ввогуле усвідомляєш собі тое, що є ворог? І який якраз таки у твоїм випадку про тое, що ти мені повідаєш, нищить, краде і забиває. А що ти робиш з гэтым? Мы не повинны занядбовать духовного света и недооценивать дьявола. Я еще раз повторяю, я ніколи не сатанизую свету, нет. Але сегодня замало святары проповедують про тое, что злой дух існує як особа. И это самый головный твой ворог. Не той, который краде у тебе в гаражи, нет. Это той, который выкрадає у тебе життя, который забирає у тебе спокой, который трымае тебе ў страху, у трывозе. Мы сегодня пытаемся все справы духовные вырашить медициной и психологией. Это важные науки.
важнае. І Касцёл ніколі не недооцениваў навукі. Заўсёды стараўся прымаць, да, новыя адкрыцці. І паверце, кангрэгацыя нават у Ватыкане займаецца спецыяльна навукамі сучаснымі для таго, каб выкарыстоўваць іх для дабра веруючых людзей. Касцёл не жыве сярэднявеччам, паверце, абсалютна не. Мы сёння прымаем і псіхалогію, і псіхатэрапію, і ўсе сацыяльныя навукі, іншыя навукі. Да? Але духоўны свет не паддаецца навуцы. І ніхто не можа распазнаць тактыкі ворага, апроч духоўнага чалавека, які любіць Бога і жыве вераю. Таму трэба быць няспынна з Господам, працаваць над сваёй духоўнасцю, працаваць над сваім сэрцам, над сваёй свядомасцю, над пажадлівасцямі, над плоцю сваёй. Это духоўная праца, которую нельга занядбоўваць. Інакш вораг знішчыць. Ой, а чаму мне тое, чаму мне гэта? Зрабі вынікі. Задумайся, што ў цябе ў мінулым, што ў тваёй сям'і рабілася. Мы сёння махаем рукамі і кажам: ай, нашыя дзеці такія неспакойныя, трывожныя, яны пастаянна залежны ад інтэрнэту. А вы паглядзіце, як мы жывём у нашых сем'ях. Дзе там Гасподзь? Дзе там малітва? Дзе там свядомасць Бога? Дзеці больш пра нейкіх пекімонаў, лабубу альбо іншых ведаюць, чым пра Езуса Хрыста. І потом прыходзіцца нейкі інтэрв'ю здымаць і людзям апавядаць рэчы, которые простыя, але людзі ж удзіўляюцца, што там такое з лялькай лабубу? Нічога страшнага, гэта проста деманічная ігрушачка. Мы ввогуле не верым у духоўны свет, мы не ўсведамляем сабе прысутнасці ворага. Давайте успомним прыпавесць пра сейбіта. Езус кажа: слово, пасеянае ў глебу неадпаведную, прыходзіць вораг, які забірае і нішчыць. Пра каго ён кажа? Не пра ворана ён кажа, а пра д'явола, які прыходзіць і выкрадае з твайго сэрца Слова Божае, якое не выдае нікога плёну. І ён мае цябе. Сколько людзей зняволеных, і не жывучы ў любові без веры Господа. Упэўніваюся яшчэ раз, даю сведчанне, што многія людзі, это в інтэрнэце вы пачуеце ад мяне, многія людзі прыйдуць да Господа на пакаянне праз апантанасць д'ябла. Прости, Господи, не хочу быць злым пророкам. Таму што свет абыякавы, свет недооценивая духовности, недооценивая Христа, недооценивая молитвы, что вы дети Божии. Мы повинны трываць, это не дохоп то, что вы, бацькі хростные, сегодня принесли, похрестили ребеночка в костеле, и на гэтым закончилось ваше религийное жыццё. Это только пачатак. Пачатак. Першы экзарцызм будзе сегодня над дзіцем праведзены в часе хросту. Першы – это пачатак. И ўсё жыццё ваше дзіцё будзе змагацца с подступами д'ябла. Вы это пачуеце з ритуалу. Будьте свядомыя этого. Без Христа, христиане, алло, без Христа вораг нас нішчыць. А на якім месцы у нас Христос? Мы сапраўды сур'ёзна адносімся да духоўнага жыцця. Мы сапраўды трываем на малітве, на пакаянні, на адарацыі з Господом. Глыбокае вы маеце сапраўды вялікі дар. Не того, што ксёндз Мікалай тут, а того, што вы маеце пробашча экзарцыста. Это вялікі дар Господа. Многія рэчы вы бы не пачулі б. Цаніце гэты Божий дар. Трывайце ў моцнай лучнасці з Езусам. Езус кажа, шчаслівы тыя слугі, якіх гаспадар знойдзе ў чуванні, калі прыйдзе. Вы шчаслівыя, калі вы чуваеце з Господам, калі вы няспынна трываеце ў малітве. Недавно да мяне ў закрыстую прыйшлі людзі, я не памятаю, вялікая колькасць людзей праварачваецца праз маю паслугу.
і прыходзіць пажылы чалавек, я пытаюся, як у вас справы, ойча, мы так удзячныя, вылез з праблемы алкагалізму і трывае ўжо 2 годы, стаў на ногі, там з домам будуецца і так далей. А я пытаюся яго, чалавек, а ці ходзіш ты ў нядзельку кожную касцёл, які я табе казаў? Ну, ойча, знаете, так столько пытанняў, столько, ну, иногда. Что? Что? Ты забыл, кем ты был? Ты забыл, у якой ты неволі знаходзіўся? Кто тебе вызволил из этой неволи? Иисус. Трывай, бо для дьявола нема часу. Нема часу. И он знойдет час для тебе и вернет тебе в это болото, в котором ты был. Чувай, ты мусишь все кинуть в неделю. Все покинуть, усе свои справы, а быть у Божьем храме с Иисусом, быть удячным и памятать, кто тебя вызволил. И хто дав тобі махчимость эти 2 годы или там сколько часу пожить нормально. Кто тобі дав эту махчимость? Не Ксенс Николай, не. Иисус. Щасливий слуга, якого Господар знойде у чуванні. Читайте Библию, Иисус каже, чувайте неспинно и молитесь. Чувайте неспинно и молитесь. Мне люди часами питають, ойча, а уночі ці можна молитися, як не спиться? Нужно молитися, як не спиться. Молися неспинно, прославляй Бога неспинно, чувай неспинно, каб не быть у неволі. Мои дорогие, мы дети Господа. Будьте готовы. У акламацыі сёння мы пачулі перед Евангелием, бо Сын Чалавечы прыйдзе ў тую гадзіну, калі вы не думаеце. Сколькі людзей мне казалі за 25 гадоў майго служэння святарскага, ойча, а мы не ведалі, што ён памрэ. А ты ведаеш? А ты ведаеш, калі ты памрэш? Я нікога не палохаю, мы все смертныя, не забывайце. Але мы дзеці Господа, мы павінны жыць не ў страху, а ў чуванні, у няспыннай лучнасці з Господам, дзе Иисус, будзе нам услугіваць. Это не мы прыходзім, знаете, сюды, каб некім чынам служыць Господу. Усведамляйце сабе, што мы сюды прыходзім на Еўхарыстыю, дзе Иисус служыць нам. Иисус нам служить. И Он каже, берите и ешьте мяне. Это Он нас вызволяет духа этого света. Это Он нас оздоровляет. Это Он нас боронит. Не мы, Он, Иисус. Цените в себе этот великий дар Божьего детинства. И чувайте неспинно. Аминь.